Assalamu alaikum mekendештер, туғандар. Қандайсыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Тынч аман жүрөсүздарбы дегендей. Мен ишке чыктым, Кудай буйрса ишти баштадым. Бүгүн 13-июль болуп калды, күнгө биринчи күн. Бүгүн эрте менен чыгайын деп, вообще эрте менен тура албай койдум. Эрте менен тура албай, обедте зорго чыктым. Saat 12'den 40 ötkünde işti başladım. Bugün kanday bolot, kanday çok, kanday zakazlar taşıyoruz, sizlerle çok görüyoruz. Anlamışa gittik. Tak 10 minuta da 272 рубль. Заказ будет оплачен картой. Keyif çantuşadan 5 keyif mi bir koydu o? Gittik. Gün ısı öyle de kondisyoner candırıp koyup жүрбөсөң кыйын болот işte. Kondisyoner жоктур, кантип жүрөсүңөр? Сахальный таксистер 8 минута 179 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет Плюс оплачен 70 картой. минут берди. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Комсомольский Сеннадан на Компроспект Мира сот бар го, сотко келди. 23 минута Спасибо за поездку. 495. Аэропорттан келдим. Бумажная 24 күн. Заказ бердиле албай койдум, кайсыл жакка келдим. Горная 8. 12 минута 276 рубль. Заказ отменен. Минимал кварканга 215. 8 минута 198 рубль. Спасибо за поездку. Заказ будет 10 минута больничный 59'dan Спасибо за поездку. Лелина Победага жетпей пограничмен Лелина Поставьте нам оценку в приложении. Клиент күзөттүр, обратнодан таштап кой дейт. Хорошо дейт. Десем 700 которуп койсоң нормальный дейт. Болот дедим, азыр максимум 5 минутта чыгам дедим. Күтөбүз. Чыкчайын. Ушундай клиенттер көп болсун деп дуа кылат экен. Силерден дуа кыласаң ушундай клиенттер болсо. Возьмете в кораблик нас рядом здесь? Почему не заказывали это? Потому что нет. Вам доплатить надо? Да. Сколько вам надо? 100 рублей işte. Сверху. Так, 6 минута. Спасибо за поездку. 196 рубль. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Кичинекей жаш баласы менен чыкты да. Минималка бар келе экономдудан жандырдым эле. Анан айттым отдельно 100 рубль болот. Тариф детский дедим. Бирок детский кресло жок. Неге дегенде детский кымбатыраак да. Ушунда алып бериш керек. Булар детский заказ кылбай эле көп алып кете берет. Чыкпай эле. Ошо алыш керек. Кокусунан туруп ДТП болуп же бир бала болуп кетсең, Кудай сактасын.
баласы бірден көп қалса, сен виноватсың да, жооп бересің. Ошоға кымбатыраак алып, шашпай, карап, секин алып келип жеткирип коюш керек. Али арзаныраакта шашасың да, тезирээк апарып коеюн деп шашып, кокусунан бир бәле болуп калса, Кудай сактасын, жооп берип калыш кыйыныраак болуп калат. Же рисковать этип, мындай кылып, неме кылып алып кетпей эле коюш керек да, дечкирисиң жок болсо, заказ кылбадыбы, атмен кылып кетип калыш керек. Бизде көп ондай кылбайт Сахалинде. Бизде дечкирисиң деле алып кетердин чукпай эле. Көпчүлүгү бонусқа иштесем болду, количествоға иштесем болду, бонус алсам болду, барып алгандан кийин алып кете берейин деп көп чукпай алып кете берет. Ондай кылганга болбойт, ондай кылбаңыздар. Кайф кыл, эс ал, сен али жашсың да, баарына жетишесиң. Мындай сөздөрдү тез уксаңыз керек, Бул эң чоң алдоо. Адамдар жалкоолуктан өзүн өзү алдоого аракет кылат. Бирок алар билишет. Бүгүн эмнени кылса, эртең ошону алат. Эч нерсе кылбаса, демек эч нерсе албаарын. Эгерде сен ойноп күлүп, эс алып жүрүп деле чоң ийгиликке жетем деп үмүт кылсаң, анда менин сага жаным кейт.
Так 8 минута. Спасибо за 279. поездку. Для улучшения качества обслуживания Общий поставьте нам оценку в 23 приложении. zakaz bugün. 4439. Saat 9'dan 48-49 ötüp kaldı. 12'den 40 ötkünde öğüş 12:30'da da başlaganda iştiçi. Yaman tupik getirip koydum. İş bitti, Kuday bursa uyga kettim, uyga barıp esal ettik, Kuda halas ettik, erteme çıkabız. Erteme çıkayın degen niyettirmeyin get adam. 4,5 ming indiray vermeye 1000 so'm iştegim. 1000 so'm iştedim indiray verden. 4,5 5,5 5,5 bolsa 500 abet. 500 benza bolsa 1000 so'm rasxod başdı. 4,5 çöntök varkende taza ayak beyak çay maylar desep de ödüna çay maylar men 4700-4800 cebe olsa gerek. Oşondoy tinch bolunuzlar, aman bolunuzlar. Keyinki videodan görüşkünçe barınızlar. Assalamu alaikum.